Homeboys versus CG. Game yang menurut orang sengit. Homeboys menang 2-1 setelah tebas 2-0 semalam. Hari ini Homeboys comeback untuk menentang CG 2-1. Game pertama, game yang penuh kejutan, penuh draft yang tidak disangka-sangka. Lunox main dekat goal line, Guinevere jadi Rom. Macam-macam yang kita nampak kan. Outplay yang pelik-pelik kan. Emal betul-betul kau menggendong. Game pertama ni Battle of Mistake kan orang. Siapa paling banyak mistake dia kalah. Nampaknya CG paling banyak mistake di late game. So orang kalah lah. Early tu Homeboys yang banyak mistake. Late game CG yang banyak mistake. So in the end CG kalah game pertama. Game kedua CG kau push balik and menghambat Homeboys. Granger Mercury dihambat sebegitu rupa mat. In the end game CG menang. Penggunaan grok yang baik lah kan bagi CG, bagi balance tu. Game ketiga Emal membawa Bennett lagi kan. Emal seorang ni yang selalu buat Bennett. So, orang lain jarang buat Bennett. Cuma Emal seorang yang banyak buat Bennett kan. In the end game ni memang bila orang dah berjaya secure dekat mid game tu dah dapat pegang. So in the end memang all the way game to Homeboys lah. Yalah dengan hero Moskov yang late game, Lunox lagi kan, Bennett lagi. Kau kadang macam mana kalau late game lagi lagi perit mat kan. Dengan Chico guys bermain Xavier agak sukar untuk dia bergerak secara semi dengan lebih proaktif. In the end diorang kalah. Game ketiga Homeboys menang. Agak lama lah, fight lah, kita fight lah kan. So tahniah Homeboys menang 2-1 menentang CG. CG still lagi nombor 2 kan. Still lagi di atas Homeboys kan dengan 17 poin. Kesilapan Homeboys kalah semalam ya. Apapun tahniah Homeboys dia menang. CG is okay. Boleh cuba lagi next game untuk mengekalkan kedudukan di upper bracket kan. Homeboys mengejar hopefully next game lawan Arrow jadi penentu sama ada Homeboys akan ke upper bracket ataupun stay dekat play in. Okay, padu man.